Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ma wa yukafi masyida. Ya Rabbana lakal ham kama yanbaghi li jalali wajhikal karima wa asimi sultani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tentu puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, nasaba elo ulena nasabari pada angka ki hadir rion rong malebie. Tentu sik dinia nan nia sik di akata melo ki pasilenar rengi sik di pak kasiwiang yang hari itu sumpah jam mangribita secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu atau pengajian. Kemudian kita tutup dengan salat isya secara berjamaah. Salawat nane papa salama masa ripangoloh lebih ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi panutan, uswatun hasanah, sekaligus sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin jamaah Masjid Babul Jannah yang saya muliakan, alhamdulillah kami atas nama mewakili panitia Dinda Ustaz mengucapkan banyak terima kasih banyak karena telah memberikan waktu dan ruang yang pada intinya kami tahu bahwa sekarang adalah padat-padatnya kegiatan maulid, dan kebetulan ketika saya hubungi kemarin beliau ada di Kabupaten Bulukumba, tapi karena kecintaannya dengan jamaah Babul Jannah, alhamdulillah dia hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini untuk memberikan kajian yang tentunya masih berputar persoalan apakah itu salat? Apakah memang salat itu diperlukan ketika kita mau mati? Iya. Jadi kepada Al-Ustaz Ramdanil Ambotuo SPDI MPDI kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Sadaqallahul azim. Sini tomatua malabiki sila suram malabiki jamaah pengajian mamuari kita pada angkamanangi ilolong pamase na ni adam pasimatana fong Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
sinin na papujie na funangi manangi fuang Allah Ta'ala puan na sinin na alangi yang marengi papinya mengatan na fuang Allah Ta'ala kolino papinya medeen ang kana petu na reki di rupa tawe taranaran na igare ro papinya menna fuang Allah Ta'ala pak de sisang kana papetu fuang Allah Ta'ala papinya menna loko atanna imma gi atanna kasiasi imma gi atanna tausogi imma gi atanna tau yakke pangka jabatan imma gi atanna tau de gaga waramparanna de gaga pangka jabatanna imma gi anak atanna mas sempajang imma gi atanna dena sempajang bahkan yakke paha kafiri atanna fuang Allah Ta'ala kolino tetap matona pak bucuk-bucung papinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah denang kena petir papinya menna fuang Allah Ta'ala na mochi nampak mua pak sayang 1000 sayang iro papinya menna fuang Allah Ta'ala na reki idi rupa tawe denang kena petu ya mo mai ga idi rupa tawe madari jamaah yang dimuliakan oleh Allah isia-sia kak bawangi papinya menna fuang Allah Ta'ala betul tiba panggilan Allah madari de tiba-tiba tinggi pengobi na fuang Allah Ta'ala tawa para kate batina fuang Allah Ta'ala panyama-nyama kipa na iro papinya menna fuang Allah Ta'ala na reki di rupa tawe kolino dito nang kena suruh ki fuang Allah Ta'ala majai de nang kena suruh ki fuang Allah Ta'ala majai wajah itu umurumu he wajah itu oksigen he wajah itu pakitae wajah itu paring kalinge wajah itu isimu sininna lan ro'aleta jamaah yang dimuliakan oleh Allah dan apa yang ada di sekeliling kita denang kana suruh ki fuang Allah Ta'ala majai baka maka deh wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha ya ko angkat to me reke-reke ngi papinya maku nasengi fuang Allah Ta'ala la tuhsuha dena ulle reke ngi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala titigare batina tu fuang Allah Ta'ala panyama-nyama kipa idi to mi rupa tawe madari yakke kiloria leta batina fuang Allah Ta'ala panyama-nyama kibu idi to mi harupa tawe terkadang isia-sia kak bawang bahkannya sekarang ipapinya menna fuang Allah Ta'ala denang kena suruh ki fuang Allah Ta'ala maja ipa magi da denang kena suruh ki fuang Allah Ta'ala maja ipapinya menna nasabak napaha fuang Allah Ta'ala iya ro atakur ya sengi rupa tahu iya ko usuro si maja ipapinya maku kira-kira agame na kamajara kolino utanaiki kira-kira bu ibu iya ko tasuro ya nak talo ko pak balu-balu meligola aga tak kamajarang duit toh duit atau bujak-bujak bawang duit lauki pasae ya rengi pangeli bajajue aga tak beriang duit tak kamajarang lino kira-kira iya papinya menna fuang Allah Ta'ala pak siaga egana ya kuna suruh ki fuang Allah Ta'ala majai aja fakitamu aja paring kalingamu aja iya jemu aja ilimamu utanaiki kira-kira agame tak kamajarang tafadaka gare kira-kira agame tak kamajarang duit de gaga siri tak ko duit meta kamajarang duit punan na fuang Allah Ta'ala ni titip kamatoki angka ga pala apun natay di rupa tawe ko dino aga meta kamajarang melo itawaja na sabak warampara fuang Allah Ta'ala matopuna melo itawaja na sabak atanrenga pangka jabatan fuang Allah Ta'ala matomatitipkan aga da pala meta kamajarang de gagawat di tak kamajarang idi rupa tawe jamaah yang dimuliakan oleh Allah nasabak de mima gaga agagata kuan walino angka kapale apuna funata de gaga maka de gurutta jamaah yang dimuliakan oleh Allah de mima tu gagawat di nasombongkan rupa tawe kolino saganin nasi di miwat di tasombongkang agawat di tasombongkan pak bu ya to naro aga-aga tabawai mesu pole ko parimanan na indota agero tali pusat na tepe lalu si bidangi waktu tak jadi PDD nagagawat di tasombongkang
Ya meru di situ ngenar ta sombong kana sabayar ta bawa mesu. De gaga mesu mita taja kodino Pak Bu membawa sehelai benang. Betul? Apalagi kau foto burong. Cong. De gaga aga Pak. Maka defong Allah Ta'ala iro ataku kau suruh maja ipapinya maku aga me nak kamajarang na de gaga apun nafunan na ataku kodino aga mi jaman dimuliakan oleh Allah maka demi fong Allah Ta'ala syukuruki syukuruki nasabak namo maga egana aga gay nareki fong Allah Ta'ala Pak ko de gaga syukuru de no legena betul 5 juta gajin na lakita ya ko de gaga sukuruta namo 10 juta mau 100 juta dito gaga nagena magi de gaga sukuru keta tapi namo cede menurut fakita matalino cede fakita cede tapi ya ko maraja sukuru ita we jaman dimuliakan oleh Allah wedding cede man cagi baraka na tulima sagena papena dita jaman dimuliakan oleh Allah ina tu nak kedaga mata de to tu na makada mega pawaramparan na bahagia tahu betul Depa, contoh di rupa tahu dalam keluarga. Deto tu nama kada mega pawaramparan na tesogi pitawe na bahagia dalam rumah tangganya Pak. Tidak. Kekayaan, harta tidak menjamin seseorang bahagia dalam rumah tangga Pak. Makita mataku ya, engkau tahu egana pagawaramparan na, matingka bolana, mak jijireng otona. Ye, jamaah dimuliakan oleh Allah. Tapi mohon maaf. Susah juga bahagia dalam rumah tangganya. Kenapa susah bahagia Pak? Ye, nasabak tadi memang okwaramperangi harta memang tidak menjamin kita bahagia jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agami wadi jami ki bahagia si dimi makade fong Allah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si di wadi jami ngirupa toy bahagia. Makade Nabi mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Nigi melo elora bahagia madeceng tentrang hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala yufaqihu fid dini na werengi apahang puang Allah taala kolerna ye atita pemahaman agama jamaah dimuliakan oleh Allah ya kuma pahang agama ki pa insyaallah bahagia hidup ta batuanna jamaah dimuliakan oleh Allah ya komelok ki bahagia ya komelok ki runtui kebahagiaan yang hakikat dekati Allah sang pemberi kebahagiaan ya ko angkat melok bahagia naseng alena nadena pegawi sumpajangi Pak curita salah de gaga kali-kalin na kaidana Pak orang yang dekat orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala bahagia hidupnya mendapatkan hakikat tidak wadi jaji fakita matalino itu bahagia Pak tapi kode mabela ki pole rifang Allah taala Pak wadi jaji fakita matalino mimita ki bahagia na iya ki wadi jaji kasiasi wi atita nasabat denang kana suju koyolona fang Allah taala ibu bu kira-kira biasa kayak makutana kira-kira ya ko engka tahu Pak engka to de nami paroko ya lekatna de nami lo pasuju yulunna de nami pangoloy ati macinon na rifang Allah taala tatanawiru gari aleta Pak kira-kira kurang aga pi fang Allah taala panyamanyamaki kamase tatanawiru gari aleta Pak kira-kira kurang aga pi fang Allah taala panyamanyamaki na tiyaki paroko ya lekata tiyaki pasuju yulutta magi mo cia mak darari mangolo ati macinno di sesena fang Allah taala kira-kira kurang anggap pi fang Allah taala panyama-nyama ki Pak batino fang Allah taala panyama-nyama ki narenni fang Allah taala matamu pake maki ta narenni fang Allah taala do culita pake maringkali nga narenni fang Allah taala aje mu pake jokka narenni fang Allah taala 5 mu pake makare narenno fang Allah taala ti mumupake mak bicara ti mumupake manre ti mumupake mak go napat teru nasa dari matoje kurang aga pi fang Allah taala panyama-nyama ki Pak na yaro sumpajangi Pak demi Allah yang dimuliakan oleh Allah maka di fang Allah taala wa ma bikum min
ni'matin faminallah wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa yang kamu rasakan, agi-agi merasakan, min nikmatin adalah nikmat, faminallah yang datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memang boleh mana rifuang Allah ta'ala pak. Sehat ki boleh rifuang Allah ta'ala, magala ki boleh rifuang Allah ta'ala, makanjak mo pa matata makita boleh rifuang Allah ta'ala, makanjak mo pa isit tamatwa boleh rifuang Allah ta'ala. Sinin na agi-agi terasakan pak, min nikmatin faminallah adalah nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak cukup dikatakan alhamdulillah, tidak cukup dikatakan alhamdulillah engkau sidale, alhamdulillah sehat kak, alhamdulillah, tidak cukup. Ia pana suku alhamdulillah na sek di rupa tau syukur rifang Allah ta'ala. Ia kuna fakke gune lanro alena jami pakkasiwiang purena perintah fuang Allah ta'ala, termasuk ni sumpah jange. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Degaga pak kurang aga pi fuang Allah ta'ala penyamanyamaki narimanan ni itu fuang Allah ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk sumpah jange pak. Saya mau angkat satu ayat yang sering saya sampaikan. Nah sahabat napaku saya ditamak kawan. Saya mau angkat satu ayat. Maka dia Allah Ta'ala pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ayat ini mengingatkan kepada kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah, batina fuang Allah Ta'ala maperingerapa. Maka dia fuang Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah, nigi puade maka da fuang Allah Ta'ala puaku. Na puade maka da fuang Allah Ta'ala puaku, termasuk dekat di KTP na maka da fuang Allah Ta'ala puaku. Melo mesu mita tanga puang Allah Ta'ala puaku. Pokoknya nigi tahu puade innal ladzina qalu rabbuna Allah. Barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhan saya, ia runa puadana rufuang Allah Ta'ala puaku dena pau bawangi na buku made cengiri were kadana maka rufuang Allah Ta'ala puaku nena pasummastakomu summastakomu menenung jami pakasiwiangi, menenung jami pakasiwiangi, menenung jami sumpajangi betuanna. Aga nasa fuang Allah Ta'ala nigi puade maka fuang Allah Ta'ala puaku menenunga jame sempajange pakasiwiang agi maka di fuang Allah Ta'ala tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka datang nanti pak bu ketika sakaratul maut fuang Allah Ta'ala maperintangi lakko malaikae untuk membisikkan di telinganya. Ternyata pada itu pak informasi maraja ye. Ternyata tu pada ia tu pak pas sempajangnya tau ifa kelebih dari fuang Allah Ta'ala. Napi madang ye ifa kelebih memang dari fuang Allah Ta'ala. Napi madang itu pas sempajangnya pak ifia ramadece memang ni fuang Allah Ta'ala. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Baja sangat dia pak bu nasaba istiqomah jami sempajangnya na piara madece sempajangnya na piara madeceng pakkasiwiangnya, maka datang nanti malaikat membisikkan di telinganya. Ternyata pada itu pas sempajangnya pak ya komadangi langsung malaikat na suruh fuang Allah Ta'ala lau lelengangi ama dengan na jamaah dimuliakan oleh Allah. Biasa kimita to mada bu biasa perhatikan itu madangi pak niga pamadangi wija-wijan nami, niga pamadangi balibolana, niga pamadangi imangi, niga pamadangi ustase ambo la ilaha illallah na puada toni ieropita. Tapi engka pak bu apa madanget dena fitah
malindrung niga na nasaro jamaah dimuliakan oleh Allah. Malaikat nasuruh fuang Allah Ta'ala nasaba menenungangi sempajata mapiare sempajata, maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk lalengaki jamaah dimuliakan oleh Allah. Telu pak bisi na malaikat ritau piara madece ngi sempajangi. Masya Allah. Telu pak bisi na malaikat riwatun na madat pas sempajangi pak. Yang pertama pak bisi na malaikat maka dia Allah Ta'ala, Allah takhafu satu, wala takhsanu dua, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun tiga. Nak bicikan malaikat ko madangi pas sempajangi pak, maka dia malaikat Allah takhafu, ajak namu matau tau madang, ajak namu matau salai bola malopomu maloppo bolamu rilino liwak palopona bolamu na fasadiako fuang Allah Ta'ala risri mundrina madangi pa wala tahsanu, ajak tomu menenang, ajak mu bersedih, ajak mu menenang melok salai waram paramu kolino maloppo pi agaga na fasadiako fuang Allah Ta'ala. Tapi pak bici mataluna malaikat pak wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun eto madang lau namai masija berbahagialah engkau dengan surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Napi madang ifita ya memeni surga rifuang Allah Ta'ala. Barakana agai pak, barakana sempajangi. Makanya tu pak tau piara madecengi sempajangi pasti ma piara toi kolarna jamaah dimuliakan oleh Allah. Minimal apa onruanna ipiarangi matu ko sempajangi. Bu, ibu, magi to perlu mas sempajang karena solat akan datang menemani kita di 4 tempat minimal. Di 4 tempat ini warampara temakke guna, pangkat jabatan temakke guna, keluarga temakke guna, wija-wija temakke guna, sininna agaga angkai kolino temakke guna ri ondrong apae ia mimakke guna matu sumpajata jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu 4 tempat? Yang pertama, solat akan datang memelihara kita di tempat yang pertama, yaitu sakratul maut. Ama dengan nasib di rupa tahu. Bagaimana caranya? Makoni ronangi jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Langsung malaikat Allah kirimkan untuk membisikkan, ajak namu bersedih, ajak namu matau engkau surgana fuang Allah Ta'ala tajak kue. Bayangkan pak bu, napi madang ifiara memeni oko sumpajanna jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, tempat yang kedua, solat akan datang memelihara kita pak. Bagi orang-orang yang memeliharanya di dunia, maka solat akan datang memelihara kita. Yang kedua, di tempat yang gelap, sempit, panas, tidak ada yang bisa menemani. Di mana itu pak? Di dalam kubur. Solat kelak nanti pak bu akan datang menemani kita di dalam kubur jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ilalanna kuburu pak perlu tafahang. Ya kalau ki mangantara tomate melo ilmu macemo ki gah lomoki tabe ya kalau ki kendro ki mundur tetong. Iya nabi tanah guru ki pak ya kalau ko malemma tau mati ajak mu mabela pole ka kolabon na kuburu ajak mu mabela pole ko kolabon na kuburu sarekwam mangyaga sarekwam mangiwat dimuita watun na ifanonno to ko kalori na kuburu de gaga na bawa warampara pak bu de gaga na bawa bahkan namo isi buku tak lele gato nonno ri kuburu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aga gunana isurke madepe sur sare kwam mangita-ita malaki pelajara de gaga pale na bawa to ko tomate ya fuiri sa isa ko maki malemma tomate bu bela paga okom yawana bakae coklat itu lima curita matur terus sekedaga adepe kije de to ma ita cawa pak tadi to gaye ini na kena mega to makro pa adepe kije
nang kamu je waktu na tu macurita ada pedapek iko tu iya na kubur pak 5 sipana ya tona on rama pelah ya tona on rama petang ya tona on rama penge ya tona on rama cike ya tona on rama sino. Ulang lagi, ma petang ma pelah ma penge ma cike ma sino. Iya na apa pak iya kode gaga piara made ceki kulan na kubur toman rasa-rasa. Tapi ia koma piara made cengi sempajata waktu tak tuo pak terpelihara solat tak. Maka solat nanti yang akan menemani kita di dalam kubur. Riwat tak ilm baja sangat dia tiba-tiba datang na tomakutana man antum ni jaiko mappebali sempajangi iya na iye amalak na sempajamu. Riwatun na tuo kokolino de na pajamu piara kak bali watun na seha kokolino de na pajamu jama kak namo lau ko botinge mak jempu tamu mak parola tetap mato kak mu jama kalamak kok mu pasti jemu nasabak pura kamu piara madece wattumu tuo na kokwe mate no he pura kamu piara madece wattumu angkamu pa yasana tanai makokwe nasabak tama no kuyawana tanai watanna fuangalata watanna tanai makokwangi iya tosi na perintah fuangalata ta'ala untuk piara madece kokolalan na kuburu makanya pak iya tu pas sempajangi macike mancagi maloang mapetangi mancagi masiang mapelai mancagi macekek jamaah ini dimuliakan oleh Allah barakana aga barakana tulia mapia ramade cengi sempajanna. Ibu meloki fakir yawana kubur mau bu meloki menyama-nyama ke yawana kubur mau jamaah ini dimuliakan oleh Allah aga asempajaki piara made cengi sempajata pak insyaallah bahagia hidup tak itu pada apa itu aku demo kipa nasabaya tu kuma dakwah kama dari walupai pajai lah siaga nih 2 jadi 4 tempat di mana nanti solat akan datang memelihara kita, di mana tidak ada yang bisa menolong kita, keluarga waramparan tidak bisa menolong kita lagi di 4 tempat ini. Yang pertama sakaratul maut, yang kedua yaitu di dalam kubur jamaah dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, solat salah satunya akan datang menemani kita dan memelihara kita jamaah dimuliakan oleh Allah di yaumil mahsyar. Apa itu yaumil mahsyar Pak Bu? Yaumil mahsyar adalah hari jamaah dimuliakan oleh Allah di mana semua kita akan dikumpulkan. Maloan nama saka de gaga pak gangkanna sininna tau pure tuo okkolino termasuk nabi-nabi mak dioloe semua nanti akan dikumpulkan di pada mahsyar ketika sudah hari pembangkitan kama ilino jamaah dimuliakan oleh Allah. Di situ nanti kita akan dikumpulkan di pada mahsyar. Untuk agar dikumpulkan ki kepada mahsyar Pak ifita mana ki sotingat tak waktu tak tuo okkolino ifita mana ki video tak waktu tak tuo okkolino ternyata mapamula ki jaji balega letu mateta jamaah dimuliakan oleh Allah. Kita akan saksikan biasa kita main rekapal Pak pesawat okoyolo tak tu Pak engkah okoniro semacam itu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah semua nanti orang menyesal bagi orang-orang yang menyesal Pak. Angka tahu matu okoro nasabak naite sotingan na watunna tuo okkolino tuli adorakang mi pale ujama watuku tuo tuli adorakang mi pale puang ujama watuku tuo gora-gora Pak bangi ko masigena de ubati-batingi puang hololo nak mesempajang angka matu okoro Pak masiri nakka ulunna ondro sirina nakka ulunna Pak malollo juku pilina na terusiri nasabak wattunna na perhatikan pidiona sotingan na wattunna tuo kolino tulisi mata adorakanga mi pale ujama de mana usuk kuruki pale Pak beremu puang egana agaga mereka pale kasih puang. Di situ nanti kita akan lihat jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, pada mahsyar juga Pak si jakka manimatan na asoy pole ko ulwe angka makada sisiku mani
engka makada satu hasta yang jelas daripada masyar matu pak perlu tapahang macawela da di matan na asoy poli ko ulue. Jangankan pada masyar pak lino yero kolino ya ko tete 10 2 tete sidi maga kira-kira pelana pak oko batay ya ko de mas sendal ya ko de gaga ko pak oto lagi ipake ya ko parkir yo toe mate de na jalang asena ne napaki minre pak pella paga ye engkar lagi atapna mabela mo pa lagi matan na asoy na maka pella. Bagaimana mungkin ketika nanti di padang mahsyar, ketika tidak ada bantuan kecuali bantuan dan pertolongan Allah, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya pak. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya. Sejak kamani matan nasoe, tiba-tiba datang Allah menyampaikan kepada solat. Lo mana koyolok mualangi? Lau koyolok mualangi payung dari dalam surga, baru selamatkan mereka orang-orang yang memeliharamu sewaktu dia hidup di dunia. Maka datanglah Pak Bu amalan solat kita memberikan naungan di akhirat kelak nanti. Naungan itu tidak ditembus oleh matahari yang dimuliakan oleh Allah. Payung itu diambil dari dalam surga, khusus pemberian Allah mereka orang-orang yang memelihara solatnya sewaktu hidup di dunia. Agapi paciaki mas sempajak Pak. Agapi paciaki mas sempajang. Angkat aja tahu ustaz, napi dewas sempajak je ustaz majak mau pa je sipa ya pa tu mas sempajak makanja pi sipa pakutanana panna makanja. Ya miru ya kutanang. Kan kata makada ustaz. Maka leles di pura ki mas sempajak ustaz napaki lau boto, lau si mas sempajak pa imang. Misemu pale kada maja. Tua apa kete? Maka da ustaz iya pawas sempajang ustaz mancaji pak tau makesing pakutanana upamu makesing. Jangan sampai deh pamu mancaji tau makesing na pole mate-matemu makua miro napi to mapeletu makue belatai di pole kotan rutedong. Bukan berarti saya ini sudah selamat, tapi pak bukan berarti saya ini sudah mulia dibanding bapak-bapak. Tidak, lau mak mapeletu koe watawasau bil haq watawasau bis sabar. Lau kama peletu matana masiri ka sedih pak. Bukan berarti saya lebih mulia dibanding bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih paciaki mas sempaja bateno fong Allah taala sempajat tak matu miwaiki. Siaga ni telu satu masiko laki je pak siko laki satu aga sakaratul maut, dua kubur. Ya mu matu tala ko lisu ki paja mu ko wah kanja penawan dia pacara mikro boleh peka dah boleh tandu tedong maga to nakada cumu bali maga mu cara mana kada aga cara mana kada de tu isangi matin repale wah prakate siaga nih sakaratul maut. Salat akan datang menemani kita di dalam kubur, salat akan menemani kita di yaumil mahsyar. Maka yang keempat Pak Bu salah satunya salat akan datang memelihara kita sewaktu kita di titian siratal mustaqim. Siratal mustaqim Pak Bu yang dimuliakan oleh Allah adalah jembatan yang sangat panjang. Perjalanan itu Pak Bu ratusan ribu tahun perjalanan napaki letu hitungan akhirat. Satu hari di dunia 1000 tahun di akhirat. Mas mak datu 1000 tahun ukuran akhirat napaki letu okoropa. Dena malampe jembatan itu tidak hanya panjang saja, aga pale mabicu topa. Maka bicu na jembatan Siratal Mustaqim. Anak-anak mo pa sa dinafa guru ki gurutta, itu hanya sekadar sekias. Maka di gurutta bagikan rambut dibagi 7. Cia tak cau rambut dibagi 7 Pak icuk naro gemai tak bagi pitu mo pa bakal lebih kecil. Nasabak rambut mo pa nala dasar. Nasabak angka mo pa agak bicu yang hanya mampu dengan alat yang khusus na pirita ro agak gairo. Wad dijaji ro nasang yang kecil na bagi pitu mo pi. Malampe Tony bicu Tony dito pagagak ketenian na Pak.
Dito pagaga ketenian na raga kero. Agapi malampe toni, bicu toni, dito pagaga ketean ang kamu paga, ang kamu pa maka tareng. Iya ro tareng na raga kay Pak, benengi terbentang baru dibuangi batu Pak. Gunung itu dikasih jatuh maka akan terbelah batu itu. Onro tareng na. Ya ko aja tak mi Pak Bu, na bojo lagi kalau ki magalu tak panaira ki bojo, na tak pamadara je bojo mi. Malampe toni, bicu toni, dito paga ketinian na, mata retopa. Api awa pa malumpa-lumpa. Api awa malumpa-lumpa Pak. Surga oko capana. Siapa yang mampu menyelamatkan dirinya sewaktu itu Pak? Gaga tahu yang mampu menyelamatkan dirinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Pangkat waramparang okomilino jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka solat nanti yang akan datang memelihara orang-orang yang memeliharanya sewaktu hidup di dunia. Man antum, ternyata pale rusum pajangi Pak, orang yang memelihara solatnya maka dia akan melewati titian sirotol mustaqim. Jangankan ratusan ribu tahun, jangankan 1 tahun, jangankan 1 bulan, jangankan 1 minggu, jangankan 1 jam, jangankan 5 menit. Orang yang memelihara solatnya maka dia akan melewati titian sirotol mustaqim bagai kilat yang menyambar. Begitulah Allah memuliakan orang-orang yang memelihara solat jamaah dimuliakan oleh Allah. Aga je paciaki mas sempa aja Pak. Batino fong Allah Ta'ala panyama-nyama ki kututonga pa je tu ini. Lauki ko bolata pa tatudui beni ta sempaja ko. Lauki ko bolata pa tatudui ana ta sempaja ko. Lauki ko bolata pa tatudui mana tu ta sempaja ko na. Ya kokorino wa dimopi to si bawa-bawa na. Baja sangadia jamaah dimuliakan. Deule tuluk ko na. Nasaba elo matowe we alaiku risrimundin na fong Allah Ta'ala. To mas sempaja makokwangin na to si bawa tama ilalun na suruga. Batena fong Allah Ta'ala Pak panyama-nyama ki idi to mani cia. Aga je pasusero mas sempajangi kira-kira Pak Dek. Engkau jawab Pak. Ya sempajangi campe mi. Tapi masus satu na jama mak dareke tawe. Magi mak dareke ka jawab nguruntu Pak. Maka danu nasa ngustasiro Pak dareke to mas sempajangi stas. Memang campe mi watuna tapi maka magi agato si padare kada campo mi memo watuna tapi dega pajana. Tuli mas sempaja materu mi makokoi mas sempaja si matu mas sempaja si sangadi mas sempaja si maga pitu paja mas sempajang malasa ki lagi to mas mate po. Dega pajana nas mas sempajangi dega pajana mas sempajangi Pak. Nasaba ir sumpajangi jama-jama lino na iya kia anya menyemengeng akhirah. Upakolingi sempajangi jama-jamang okolino anya menyemengeri akhirat. Onro pentingna sempajangi Pak narampe nabita. Makanya nabita awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamati solah na iya mamulang-mulangnya iparesari sori mundrin na fuang Allah Ta'ala poleri atanna ya naritu sumpah jang campo moje wasu sempajangi Pak. Tapi rata-rata mak dareke engka lalo je dia nak dareke Pak di lalo je aga na jamai. Engka kata dia na sempaja ko kampota Pak. Oh tegi monro aja ka majello mako ya sitongan na Pa. Ya ko engka bali bolata si kampota de panas sempajang bara nang kadinga moje kapa makokoy Pa angkaro kapa macawa-cawa makokoy ko bolana ro de to minalaho nang kadinga ki makokoy makadero kapa coco apuro nasa ngustase tabe Pak ya ko angka bali bolata ya rega si kampota kaside panas sempajang aja muta sembola de di pas sempajangi aja mapatu-patu Kak ya ko angka bali bolata si kampota de panas sempajang tolong ajak mota sembola de di pas sempaja na sabang kato tu pas sempaja Pak na jokai je iolo na bola na tinapa na kada de mas sempaja ngiko lisa neraka ko itu apa kate lisa surga mi menugo iko de na wadinya kedai makrotoe tidak ada
hak kita menghakimi orang maka lisa neraka ke gara-gara dena sempajang. Iya miruat ditapaki di pas sempajangi pak. Iya miruat ditapaki si dimi. Mas sempajaki lagi belum tentu, apalagi kok dek memang nah. Iya miruat ditapaki. Tapi kau melo kilo makada-kada itu kada lisa neraka kau dia mas sempajang. Dito neri sepak. Fuang Allah Ta'ala makatan ni masa iatin na di rupa tau. Fuang Allah Ta'ala makatan ni masa iatin na di rupa tau pak. De na de tau ita pak. Ang katau riolo. De manang kana selu-selu ko masiji Bangi masigi de nang kada joka. De lalo jaga na jami sumpajangi. Juma lagi de to na joka pak. Penomana tato alena. Parinutoni penjudi toni. Allah. Si senna na kenne pamase afati ruang Allahu Akbar alena gora-gora ko nadapi wette pak ko basigi alena gora-gora de na gora-gora bawa maka hayya ala salat alena bak ko masigi pak mega turun tu makro pak de nang kada selu ko agamana tiba-tiba ikan na pamase Allah alena gora-gora ko masigi bak jamaah dimuliakan oleh Allah itu karena apa kekuatan iman. Nah sabab ia tu kekuatan iman pak matandri angka nari fuang Allah Ta'ala dene wile meli na sabab warang parang pangka kekuatan iman itu pak buktina ia tu dia sengi tepe kekuatan saya buka cakal berfikir tak kekuatan iman itu pak ia kode gaga kekuatan iman di dalam hati kita masuk sejam itu pak kasih yangi namo mak bali bola ki masiji saya ulang lagi namo mak bali bola ki masiji kode gaga tepe na reki fuang Allah Ta'ala maka de guruta mak bali bola bawa mi tu maka de fuang Allah Ta'ala pak solat akan datang memelihara kita bagi orang-orang yang memelihara solat jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maka jangan pernah sombong atas apa yang kita miliki. Di warang parang itu madari patak kalupa kipa warang parang na pura mato na atoro fuang Allah Ta'ala de na mungkin situ kera aga mi madari tahu pada na jame sempajangi pak gara-gara warang parang sibu inasa ngalena magi de ta sempaja pak bede sibu lada ki sedih bali jama-jama mana beroto je iye gara-gara bu fadaki iya ko gara-gara kesibukan gara-gara jama-jama nala alasat tahu na de na sempajang de na gagato mas sempaja pak. Ia ko gara-gara jama-jama linos dan kesibukan nala alasat tahu dena sempaja dena kagak tomas sempajang betuan ang kagak pale tahu kolino de gaga kesibukan na ang kagak pale tahu kolino de gaga jama-jaman na ang kamana moje jama-jamangi akan tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah faralluto ya terupuang Allah Ta'ala mangobi aga mu pakai makareso tentu atak kalemu kesehatanmu ya atak kalemu kesehatanmu niga mereka fuang Allah Ta'ala nah deto je tu namita mas sempajang pak busia kita na tu mas sempajang 10 menit selesai ini 5 menit selesai ini ang kalalo tu mas sempajang pak bu cik di lalu mi menit mapito to mi ha angka to kongka betul. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah capu ni jika apa waktu nade ni pada kapa ini jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya rasul pajangi pak fadaki campa moja ijamah terkadang mitangi tu dah mapanru-panru nalaba sumpajangi tah bu biasa ki gatu dah mapanru-panru bu telu epak tahu macurita biasa apalagi kun kai kecah-kecah yanre siaga jam dari tudang madari 2 jang 3 jang nalaba waktu sempajangi pak bu campa laba campa mi nalaba waktu jamaah dimuliakan oleh Allah biasa pak bu engkau tahu na culi-culi apa aja dah culi-culi fuang Allah Ta'ala si fulung itu dah macurita tapa mengaji masih أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب maka dia tolong tu masjid mengaji di masjid akan aseng dito pajirwe napi mengaji dito pada salawat tani mas salawat si matu assalatu wassalamu alaik
Ya Imam al-Mujahidin. Wah, kanjana salawe, tolong nama salawa. Dito, lo nama sempajang. Dito pajirwe, napi mas salawa. Dito pajik na bang. Tadi, batina, na capa mato jay fuang Allah Ta'ala. Padahal din ang kay capa idali na ri fuang Allah Ta'ala. Din ang kay tahatahang idali na ri fuang Allah Ta'ala. Din ang kay tahatahangi kesehatan na ri fuang Allah Ta'ala. Mas salaway dito pajirwe. Okay, mas salawa dito pa. Si senak bangi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ban ito law dito pajero napi ba malampe-lampe mo ban na po imang ang kamo baga sumpah sunna na munrin na bangi. Ia pada sadar Pak Bu maka naman po imang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla kama ni. Baja pasti. Batena na jama-jama fu Allah Ta'ala. Pantas hidup tidak mau berkah. Dega na kuah Pak. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Engkau kata makwaro. Tega Simonro. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, solat ki. Sebentar saja. Saya lagi mau buka cakal berfikir tak Pak Bu. Saya itu berceramah Bu tidak suka kama singgung. Suka paling ke kiro tak ini mana pilih cocok kata asa menurut tak. Bahaya tu aja makukangi. Madari engkau tetap langsung makan kata. Wah, ni kasih mau bitustas sih makala debatena mak bicara. Deje nama tu, dah ikut dia kira mainga. Ipola tu kan ide cengin asa sih di mata dah. To tu stasi makala dah tak debatena mak bicara. Aja mau bipi ma paiwang. Nah de tu je ulau ko de mau bika. Maka merostilana aja main dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bo, terakhir mau kak buka icakal berfikir tak. Iya ko masustamo piro tajama sempayangi minimal ini yang ketiga garepai. Rana-rana igarehe. Batena ro isolimi aleta isolimi ro balle-balle ro fuang Allah Ta'ala ya kode nagagan nangi cara makro na wadi pasempayaki minimal ini yang ketiga Pak tabe siaga jarro na reki fuang Allah Ta'ala sesiwani Pak kolino tuo sesiwani siaga jang 20 paga oke sesiwani na reki fuang Allah Ta'ala 24 jam garis bawah hiro 24 jam kira-kira kumakutana Kak 24 jasis sesiwani na reki fuang Allah Ta'ala Pak iya ko to mas sempajang ipake nih matengah-tengah 5 menit si diwetuh berarti 5 kali 5 waktu siaga 25 aga panesai 25 menit 24 jam kurang 25 menit mu pake sampai fuang Allah Ta'ala siaga igana mu pa jamaah dimuliakan 20 fitelu jang iga makasih matematika nah reke bawah nih 24 japa ya ko masempaja ki 5 menit si di waktu 5 kali 5 waktu 25 menit mu pake sampai fuang Allah Ta'ala angkatoni magalumu angkatoni makitimu angkatoni lo mamotoromu angkatomu lo pasain angkatoni waktu mamagosip angkamana ni kro aga mana wasa paceki masempajang pateno fuang Allah Ta'ala panyamanyahama kipa na panyamanyahama ki fuang Allah Ta'ala si hasiha watakaleta fuang Allah Ta'ala Pak makanya aja muturusiro Pak Bu aja muturusiro hawa nafsu tak pantas bakal fuang Allah Ta'ala penutup ini penutup dia pesan penutup capul waktu apa menesa capuk nih dan repah saya tutup dengan ayat yang saya dapat muka di mata tadi. Pantas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Pak. Na feringerangi ki maka haja mutak kalupa je itu. Dia itu gagah kulino. Materu-teru dia gagah. Ayatnya ada dalam surah Ar-Rahman. Kada Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rana-rana cede pa. Maka dia fuang Allah Ta'ala. Kullu semua man 'alaiha yang kami ciptakan di dunia kata Allah. Maka dia fuang Allah Ta'ala. Sininna agaga ufan caje kolino fan akan hancur, akan binasa, akan habis. Degaga Bu, degaga menenungang. Maka dia fuang Allah Ta'ala. Semua akan hancur. Bola tak hancur, waramparat tak hancur, semua akan hancur. Maka dia fuang Allah Ta'ala. Waya beka
yang kekal selama-lamanya, tidak akan pernah hancur, hanya satu. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, hanyalah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, kira-kira papinya mana fuang Allah taala boleh fegi agaga belok masakar jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi ladan ye na ceninya titak fuang Allah taala. Mamuare mancaji fa buka ta perede ceri tujunna keluarga ta na wedengi pada macam ni ngati ta pego ipak kasiwiangi pak ili sekki masigi ta to mak beri jama ye to si sapa-sapa aja nang kasih sombong-sombongkang aja nang kasih fakatuna we makanja atau tuangangi pak mak bali bola si masing-masing malebini si masing-masing ye kerabat siangnya menyemangi pak bu insyaallah ye mencaji wikampota baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Terima kasih aga ufalatu kaki wabillahi taufiqi wassa'adah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.